Nimin Khan Shabbat Hahove Shabbat Ha'atid Kan Soina Khan Israel Le Shabbat Anin Kung Kaina Til Pathum Poimo Tak Tak Kan Soya Cho Torah Avoda Gamalet Chassadim Torah Kanti Jan Divine Instruction Ania Pathianen Thomen Trilna Pathianen Jirtirna Thuthlong Avoda Kanti Hona Worship Korbanot Tefillot Prayer Sacrifice Halal Thilante Ton Laya Temple on Tolo Vankanin Ton Laya in Com Synagogue Service Amida kan pray tehi anita tichuan Gamalit Chassadim kan tichuanin Pathian tho in the OIMM in Com tluk mai midang mangai mialo ti khom theidon wa Pathian zangai Pathian mangai na langel ne na khat ha ibiak chuan ama tho pe kha thadawesia thiamai izom do isar do chuan mangai na langel ne na in khat turani mi tran pui thei kha e tran pui turani che chu Gamalit Chassadim ania chutiang chu ti hian ladon tai langin Torah ni sengin ama rong bol dan tur borong bol dan tur alung oina tur adu zong aron ta lan nani sengin angai inale ngil nei na nen milon en kol nani sengin maron mal som nani sengin awai hianin chungla matang ama atang ani ama ero chu ke ni la matang po khanin kan tho chwa tur kha om be ani Torah ni sengin bracha mal som nani sengin Gamalit Chassadim tlom ngai chuani sengin ke ni la matang po khan tho chwa tur omani chawang chuan Tihan karan so yanga bekhinot ele zakhu lahem chome ka chiar ma chuanen ka sort kat le tuka azom theina turin shalosh bekhinot hen tiam ja chu Torah bracha Gamalit Chassadim zo haba milimala lema'anenu Torah וזו הבא מאיתנו מלמטה לשם השם עבודה תורה זו פתיינין תיינטרו תייתו מרון פחניה כני למטרן חנין אוקיי divine service פתיין רון קבולן כתי צוענין כימה למטרן חנין עניה אנתמואי למטרן עניה וזו המתקיימת בתוכנו במלא עולמנו Gamalit Chassadim Johan katenga Gamalit Chassadim akhanin am practicalin anon langzel ta bekhinat ele zakhu lahem avot ha'umma vehen khilum lanu tona kan sai te cho thelti tor hongchang cha te cho kan pu kan pa te khan an lo thok chua ka zakhu an lo tonga an lo tok chua ka an lo thok chua ka tuna te khanan Abraham zakha le midat habracha ve hachesed Abraham hiyain mal somna le mangai na lalpa pathiana tangin adong ani asan so Abraham hi sfirot zonga kan soidon chuan sfirat ha chesed midat ha chesed kan ti hi Abraham ani chesed nimin khan kan thil fia to a tichuan vehaya bracha tona Hashem birek et Abraham bakol mikol kol. הוא זוכה להרבה ברכות.
cho bằng chân mal som na cha bi po ya ku ta pe kan ya wang hianin kan trong trai hona po Christian te dong dong pan trong trai hona olel pa ele wan sian tu chu pi khatin Abraham pathian Isaac pathian Jacob pathian anti po achan chu ani nataka chuan Christian ansa kho structure po hete mayang arin na trouble ni sengin dodai jema tangani ya isu po kha anere boka so bang chuan ton thangai an tong trai hana thu po tong trai ma sengin Abraham pathian Isaac pathian Jacob pathian anti fotri achan cho Bible a khanin pathianin Abraham madu thana khanin nangma atang hianin namdang zong point mal som nan dong don ti te kha awma wangin ane adik viawan yang pangal ho po hian Islam po hianin tuna buenan siam po hi Abraham chu kan pa lom kan ram tura lom Israel ram po kan ram tura lom anti na chane Abraham anin tuk lut du wangani ayang po chen ni sengin ti hian isoilango maya bracha chuan chuan chesed le Abraham maza chesed le Abraham chasadim chesed chu Abraham ta tura lo ti hamza chu tuna Hebrona po yan so tala son Abraham Avinu bet kanese a street po chesed le Abraham okay also kabalis pakhat pa title ani chesed le Abraham tab te cho amedot kha ani a trade kha ani zwan Yitzchak zacha liyached shemo yitbarach al hamizbeach vehu semel avoda semel ha'avoda tiam zacho Yitzchak khan pathian biak na toren pathian chai mai na toren halal thil lana hlan chua tur po nema sengin ain huamani thi ngamin apa pathian lom na tur ni chan ka sok zai tur ni point zai mai ro you are welcome cho wang chana ma chang hianin aman symbolize ani na nong chang en pumpek na anong chang khan ako chu avoda ti chu service ti chu temple service ran thil lan en thoina no more temple avoda zo te fila trong china ani cho it's hak en aran symbolize ta ani chuan Yaakov le Jacob kan ti Yaakov ishtam ve kadosh ve higdishu et kadosh Yaakov hu gam ish haTorah yoshev ohaleha titen emet le Yaakov. So Yaakov so ishtam kanti janen simple person, simple man. Lekha chiar ve mai active lutuk lo angalang. Lekha chiar mai school na pangcha ang dewani. So le adan pakhalani asya thiamda ishtam kanti hona yanen
Tamim tihiu le Hashem Elokeichem. Tamim tihiu le Hashem Elokeichem. Yang le shong akale don chuanin be simple to the Lord your God. Be perfect in faith to the Lord thy God. Faith a perfection to tam kanti chuanin perfection. Poitling tam ven Islam. Te khabuten zia tam ven Islam. Zeo gamano zeo it is already complete. Chawang chuanin perfection on kha asoi nemi. Tejan vehik disho 8 kadosh Yaakov kadosh Salam ama changyan nam thiang limaron chok done Abraham changin disqualified achitha Ishmael Yitzchak changin achitha pakhat disqualified le Esau Yaakov changin tuman disqualified lo anvayin Israel nam som le nam ni zongpui atrobul anwan dan anjazo Yaakov kha level sang le to self control ang aziala to har sana ton poturuni dot hey khovela dot hey society a dola thone lovin labana nena apozan nena nin bum hek mai ni aneb lawani thil ton kha ma sang chu tiang jong apo chonin arin na lama chemia lovin klumia lovin alabana mai nena phakar deva anin bei chawni lovin aron kil le esavanen achwa ma po esavanen alive zong kha complicated little nima sengin khateng ha khors kha aron chon ama tang hianin nam thiang hlim chatuan nam 12 tribes of Israel aron chwa danani choni ishtam athatiam lo chan a simple person yasiba chumai mai titen emet le Yaakov anhena chan thudik pero pekturani emet kanti chuanin famkimna completion ani Hebrai letter ahianin alef bet ahianin ahorab atranna chu alef ania horab samni pani alphabet ahianin alai lungber chu memania atop na ber samni pani na chu tafani awai khan emet ani yam da ma khan abul lam ni sengin alai lam ni sengin atop ni sengin a level sang ni sengin a level simple ber ni sengin gentle tenen po in adjust dan tu ka Yaakov atang hianin kanjir na sane jir tur he tamani chochani mekan Sheikh Halukat Hashabatot gamhi mekhubene leslosa bekhunot lesalosh bekhinot ele tiyan Shabbat shiathiam dan turzo chithomin kanon tran langa pakhat cho Shabbat Bereshit anya pakhat cho Shabbat Matan Torah nya pakhat cho Shabbat Hakedusa tiam zia cho Shabbat Haatit labo ti cho the future Shabbat cho ni mena kan jira khanen Shabbat hove be Shabbat Haatit kan ti kha to na hen kan khoi so ni okay Shabbat Bereshit kan ti swan kan trong trai na khana mida khanen ata kidasta ti kha ania ikarahu hitgalut haolam anivra bechesed ze Shabbat habracha tiyan jesu Shabbat Bereshit kanti chuan lalpa pathianin achola Shabbat ni sarini chuan ti chuan ti thiang lima amal somani Shabbat bracha mal somna ki hi mekor bracha source of blessing
cho nên Shabbat Bereshit Shabbat chính na cho Shabbat Matan Torah cho Matan Torah Shabbat Matan Torah ni awang kanin amida kan Yishmach Moshe tika kan siya leta Moshe ka Sinai mo le Torah dudong pa kanima ikara ho hitgalut haTorah behar Sinai tiyan cho atalayan Shabbat apoy mo Shabbat Matan Torah cho hitgalut lalpa pathian nin Torah kaya ini na Sinai mo la meron pe kani okay tiyan Shabbat pathum na cho Shabbat hatit kan tidon nga Shabbat kedosa kan ang lokha braka kedosa kan ti nimin pi alama kan kedosa kan zir khain la shem in la shem antara hianin hai mana khanin yikhud shem kan zira braka kan zira kedosa kan zir kha chane ha khami kedosa kha kedosa kadosh kan ti chuanin materialism atanga thliar sangani kan ti a chuan chuan Shabbat the future Shabbat engang nge niang ti kha aturu don en nuam don okay ang apotun second the future Shabbat hanya chutiang huna chuan ata echad veshimcha echad goy echad baaretz kan ti kharon ni don ikarahu hitgalut avodat Hashem hashlema Shabbat yichud kani cho Shabbat lalpa pathian pakhat anham pakhat Israel rama samuang devin korbanot avoda or korbanot temple tuti khate ti hona jan he pathian yunek nes kha aro puina la artificial riau na kha ron lang don ta ni cho akal dan ni chuwang chuanen nimena le nimen pe alama ka masalama kanzir nan khanin ala khom dan kan thiam lo chuan tun apo han kewa Shabbat a khanin Shabbat Bereshit kan tia khanin Yichud uniqueness Shabbat Yichud Hashem ti jo uniqueness po ani a pakhat lama chuan le yachet Shem Yud Kei Vav Kei kan ti jan le for the unification of ti khania so wang chuan unification of Hashem and his Shekhinah ka ti huna unity lama po hian as ashil fiat hei chang ma ni ma sang kha khani don jan ikhut aron ni le dona ai anga po chun hen ikhut kan ti huna ya khat lama kala don chan together tiang de po kharon yanga so bam chon ikhut asem ti uniqueness chon nge me ya achang chon ale lingda ale dan tur hi unity lama unification lama ka soi chang po aw manga ka soi swal pong ni nge ni lo nge ka selo ni ma seng in alo thelo khateng tuna English translation po entau langin trong China shen khadan le yached Shem Yud Kei Vav Kei kan ti chuanin yichud lama pokala thea ya khat lama pokala thea chu ya khat lama kala don chuanin ya khat lama kan ikhud turalam yichud tu ne amaro chu ama anga khat hi omlowa ama pakhat ni na hi a uniqueness ani ama pakhat ni na hi thren the ani lokti te kha kanjir to nge ka selawa chu yichud Hashem bracha kedosa Shabbat dangdai nanya Shabbat na tala nanya so tujuan ni sari ni kanjir lea tujuan baina men lama kan tran to Shabbat hobe present Shabbat le Shabbat in the future Shabbat of the future ka kanjir lea khamina to ra kan Shabbat in lo kha amase saron kentela chu Torah avoda gabanu khasadim kha shikya na kan pelea tujuanin kan pule kan pa te at ne na en kung ka idan kha kam tiang Shabbat chi sang nen kan han soya amidot ti mai atrait chi sang nen kan ka soya Abraham atang kanin kheset le bracha kha ania ti chuan iskha ka tang khanin abodania Yaakov atang khanin kedosa kha kan zir soga ti chuanin a Shabbat chi hi kan chen don jan chumi topic azira chuanin Shabbat Bereshit Shabbat bracha Shabbat Matan Torah Shabbat Bereshit kan ti chuanin atake dostane khana apoi mo berzo lalpa pathian hian pathian hi mangai ina siamani olam chesed ibanecha aron ang nawatu an Abraham keneget mi data chesed nen haron mila choteng boken Shabbat Matan Torah kan ti chuanin Shabbat bracha Shabbat Matan Torah katina Shabbat Matan Torah ti chu am Israel chung chuan na Torah dongtla ka an omnale cho Sinai muala a Torah revelation ka anya lalpa pathian po in lara kema in lalpa in pathian nge hi kani
I got around try so what they got I intro to san mer chia ta zol nei level a prophetic level tom so khania sabat ke dosa kan ti jan messianic kingdom a hianin third temple sakaron oma ani turanga temple service aron huna ti kha sabat of the future kan ti khani sabat ya ti lavo okay to the claim of